Om Swastiastu teman-teman, selamat bersua kembali di Ceraken Tingkap Channel. Kali ini perjalanan saya memburu suara merdu, yaitu di desa Yeh Embang Negaru. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Lalu, klik gambar lonceng untuk notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video baru kami yang berikutnya tentunya. Nah, sekarang saya sudah nyampe di lokasi dan kita langsung saja ke video utamanya. Let's go! Hidup monong sang inggih yaning manut sekadi pepineh dane iwayan tamtam sekancan sane maurip iriki ring jagat sekaluni sujatine mekejang nandang sangsara sakit ati ya mangke hidup besok mati larapanyane sang numadi iriki ring jagate tuah dadwe hidup kelawaning mati diastu kejani hidup kone kerausang di jagate manipuan sing jetare hubungan nepukin ane madan mati ya manyakin keranyang padang di sesubane lantas hidup buko jani sing kodag tuyuh ne ngayahin ane madan kita ne ya pedang lemah ya poponin ulian bes keras pemerintahan yu irajah kelawan itamah mewastu pedang kelawaning lemah pengsetade punika kepupunin dan wangne dua lantas mati sake walu diastu ke pepek ben ngayahin kita ni di kalone hidup buko jani sake walu sing tarubungan tua lantas nepukin ane madan mati ya sane kita
kacang tepung Tuah je pragat kekedo ane lakar tepukin ban idewet ya diapin anak kelenan sekancan ane hidup dini di gumi ini nepukin ane madan kekedo pupu dan nimang mana inggih inganan sekadia sapunike kocap dane iwayan tam-tam sampun puput mincerang pepinah dan ini Dumuli mau balik muling ne mangkin ngelanturang mekadidane iwayan tam-tam pejalan dan ini gumanti pacang mebalik ngamulihan Duraka cundu dadi sedang melahe pejalan dane iwayan tam-tam di sesubane nekad jumah ipune raris ipun katemu meme nyane Jumanga kacunuk dane iwayan tam-tam ring bapanipune wiadin memen nyane rikanyekan sedek wenten irike ring paumahan nyane majebur nyapo ngemangan inggih ri sesampune iwayan tam-tam neked dinatah umah nyane beh Dewa Ratu jeg sahase ngincegang mecebur bapan ipune nyagagin iwayan tam-tam Atman titiang mas cening uduh cening wayan tam-tam pianak bapune rumasat pengantungan jiwa parimanan bapune nang mai pakin nanaki buku bapu cening kudang tibangan dewa lunga yan prade ketikin yan wilangan aku dang sasih kapo sube aku dang warso kaden sube cening mekalah uli jumah ngalahin bape katekaning memen idewone sap ingat bapo cening
Sawireh bas keliwat mekele idewo ngalahin umah mepuara engsap inget dadi bapu teken pejalan idewone lakar syarat mempelajahang padewekan nah. Dan tamada menyawarin riwau mandeg sekadia sapuni ke daging petaken bapandane wayan tam-tam digelis ne mangkin nyawis iwayan tam-tam ring bapandane ne ya. Malade ngawinang mantu uduh meme ping kalih ibape mawit saking rasa meled titiange ane ngadakan pang preside titiang kacunuk tekening meme kelawan ibape mangorado ring meme bapo Syarat titiange boyo wenten lian mangdo side titiang kacunduk tur maning titiang pacang nguning ayang atur ring meme ping kalih ibapu lajur titiang sinah mati sakewala yen pet pradene titiang kalah keciwadahe titiang kalau ditu sinah titiang masin mati kedo yen meme katekaning ibapu yaning sakewala yen pet prades wece ide sangyang widiwasa side raris menang side raris titiang ngemolihang dadi agung ngodag jaga Subosina lantas titiang dadi peratu nyeng cengang jagat cendek ne ngecek jagat titiang meme ping kalih bapu